Mama kwaba so ho umbradia De3 Guo do ma menje wadwinchwe emfa da mansemia we twagu owo him social media pages no do ye bezinka na ya kwakọ share or video a na or trend o social media na the video you ehwa ebo hu or gold board CEO Sami Jemfi a na kwahyia oye Mrs. Siama do no friend no agrada no owo eyi bi ase na ehwa video ya o chie ni wie no ya za katina kan mu okan sika hwen a wo chemu de sika no onye Ghana sika ozema no you know wanyan kwofo da kra kwofo bekasa ho pa wo social media nti no say enya video ne bi enhwe za me yen kohwe dem video na yemra Papa. Ona budi ni na mama anaye. Family na mama. Ina mama. Honorable. Honorable. $2. That was a medium thing. Who say woman? Monday. Mommy, how? So no video be able to go pay na Ghana for isha say there work kasa ho there abazinti no opanyina abane use wato abane djuma ano na ebutum na kan dollar hwinhwinhwim da eze ama agrada nti no ndc echitafo ni binom so wenyu anjez okodo no kra wo shase da wo che ho na adwen o social media do na obanda mara pe na owura Sami Jemfi ntampa na ra okotrowe eto honom do ya za we hu there nkofo ka ho asam ye papa na opedo chiom kakra de ono obi a ogizi pa de so obi hia boss de ebo no nti no na nyame de adwuma na oriye na mpo no owom de na orubua ni fellow human being no the mara no ohunda bia says okodo video no so waye obi ya wanada wafum obi nkotenza no no ze achopa anum ye zanzirma yipokro no na wasan wa che de mpono adwuma a oye president John Dramani Mahama Ashanensa no yaza wemia no ho zanzan de adwuma no obohwe na waye adwuma no ma waye ye nti no Sami Jemfi no ze de ma achopa ye ze bebo to social media no do anchare na yenya na nti de yaza presidency or chief of staff afreno da ombra na ombechire za okodo o social media no and char wasan was mbuaye was Ibrahim me yekete za was botuga. The presidency acknowledges Mr. Sami Jemfi's immediate act of contrition and the acknowledgement of the need to express regret over that incident. You do recall that when President Obama launched the Code of Conduct, he said that one of the remedies for any potential breach was a public apology. He also said one of the potential remedies was a caution from the highest levels of government. In view of that, presidency does not believe that any further action ought to be taken beyond the apology and the caution. Into no opinion fellows of Sukwache na yete nka wo honum no a orichim de oyaza oye amampanyina so yere bo Sami Jemfi kokko was a oye no ho na so no wapecho nti no onyaza wo bema waye bibiara biom aka ho ma menje wadwenchwe mfa de nsemi ho Kwame ato no se ono oye ne de papa pause at least we hu their appointees no mpo no waye bibi na wakape na waba out aba pacho nti no ohu de Ghana asan ye ikro ibiom Emmanuel Bado no say you know ohu de oye good decision papa nti Mr. President nyame insure no nti no as a ofi presidency ebe no nenyo age hu ye papa Linford do che no say the way agrada jisika no ifri Sami Jemfi nsem no na Sami wayelem nti so na adwentra ozebe enyenema ye free honom na yenkohwe oye 53-year-old man bia onye na boyfriend a we 25 o chirom de wa menezi bana one man enam ne bebre nti no obro na mokekada asopiti no ma yenkohwe za kodo o honom so boy na babu wanya ko de mni bia minim ya ahemfo O papa no nim ni de. Ahemfo na minim ho na rakeso ahemfo na mo frɛ nti eno na minim. Okay, na eba ne sen.
Yɛse de wa ɔte ne maame te no ɔno aduane a ɔma ne nam bebree na yɛse daade no ɔma ne nam kɛse na ɛkɔyɛ ntokwa boy ne kekae obusa maame sɛ de nti na nam baako pɛ no yɛ de ɔde ama no na ɛkɔyɛ ntokwa boy no ɔhyewi ɔnum de ɔto ne nsa nyinaa no na maame so nom kakra na ɛda ne ntokwa wɔ hɔ de ɛnyɛ nketenkete papa so maame kunu ontumo me okay nti ono do bo maame fo no bo nti ejalo nso amana bu o amana soma wan bo di bia na atese na yede maame ne nai pati ne si tesim na onya kwan eto na ofo mo to ofo no to an nti otim ne mene ne kasa amba ono so ontume nante nti no abrantie bapa na we pi maame panyinmu a otedam ma menje wadwenchwe mfa adam nsemi a okodo no ho wini efia Gladys na ose wo papa na wonim didin okay ose wo papa na wonim didin obisa da internet chere abrantie ba na ye na papa na oyede ma wonim didin ya abna do show this na ose hey every day say hey all everybody say hey nti no hey majedo zamo abna enyen samike media no chem de rabo yankasa no hwem pa be hu da obia na ne problem baby ma yedu no ma yenkohwe hen video of the day. Into no hana mzi De3 Guo no mzi besi bombos na nyenzi nsaudo ho social media handles ni nyina do mroko na sno. Fiama nkwata ma close nsam nke no bosodo.